Ayam goreng super empuk, copot tulang, rasanya manis, gurih, dan selalu bikin kangen dan kebayang-bayang. Rit, Ya Bu, ibu loh kepengen makan ayam goreng Sri Istana yang di Tretes. Kemarin loh liburan, ibu nggak sempat ke Tretes. Bikin oke? waktunya menangkap rembu. Kita haluskan bawang-bawang dan sedikit air. Masukkan ke dalam panci. Beri air hingga ayam tenggelam. Beri bumbu-bumbu ala Rita. Terus tutup ya guys. Minyak, cabai, bawang putih dan bawang merah. Diungsrang-angsreng ya. Dan kita angkat. Goreng terasi. Dan kita buka. Terus tomat. Ini bumbu-bumbunya dek. Ulek. Kemudian kita goreng ya, sebentar aja. Kasih air sedikit aja ya. Kemudian kita goreng ya. Angkat. Ya. Ini Bu, request Ibu ayam yang kayak di Tretes itu. Wih ngepro ngene Rit. Gampang copot teko balungane. Wih, kayak ngene Rit, enak iki empuk Rit ayame. Ini Bu, makan sama nasinya Bu. Iya iki, makan ayam goreng ambek nasi iki enak apa meneh ambek sambel iki. Duh, maknyus. Enak loh. Mirip Rit, cak empuk-empuke, gurih-gurih manis teh. Ngomong-ngomong, kapan kamu beli ayam? Loh, ngapain Ibu bela-beli? Ini loh ayam peliharaan kita. Apa? Dan kowe